Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Kerinsan tanya jika kertong ke konik election syaka khasi hus Autonomous District Council namok harbin thorum khra constituency berapin long nak dor bash nong wa ingdo akapratri urempang arajar pausan klami penban ke jikran halor ka artikel laispa nyopowe nakikat tu ni kertong ke bishim bentah hakin kerinsan penkesannya ki kertong ke bishim bentah hakin kerinsan penkesannya kala kedau ya ke jingdon kam ban penklan ya ke sik schedule bar ke jingdon kam badai ban wanra no ka artikel laispa nyopowe ke jingkran halor ke trading license kentup ru ke isu ti uranium ke jingada ki khlak betap ba ke khot ke suba Kini kertong bila poi syakari kerinsan tanya kilong ba PNCM na Kongres ba James Ban Basayomot ukertong Joko United Democratic Party uba Raymond Basayomot na kakunyo Trap National Awakening Movement uba Juban Lang Harbi Q na Hill State People's Democratic Party uba Kodor Nong Kinri na National People's Party uba Diton John Walang ukertong Independent beruba Strong Pillar Harjana na Voice of the People Party. Ngadai Bang Raymond Basayomot Iban yakun nakanika 18 maukar pentor kra konstitusi. Kibangan keren. Kebangan pensyasya di kalong. Har bede bagata si konsil. Bat kanongrim jonga kebenikong kalong. Balarang awan nak kebor, terang job ni kini election. Kapan wanra, ban penne, pensa, ya ka riti ke dustur, ya ka khai ke pateng, ka sansyar khadar jungi khasi. Khamtam ya ki anshnong, kis im, bari ka himahi borok kowe. Berkabak yang dia keren nak kapor sapor harga beda harga dia. Kikam dongkirang pas nong. Ngakai beliau sekolah ini kita yau ke beladap. Kebajing warna nak isi juga di konsil. Kebalak penkambor ya ke di konsil. Oh balak penkambor ya orang pas nong. Tengah syaiba alor kanu kebental penkambor ya orang pas nong. Tengah kermen sekian, bangan job ikan election, kanang bangan yo, kajing syai, halor kebedai berkah, irang masdom. Hindit, ngan pai baca kapang, namar kapang ilaya, keren ya kana kepaman kasih, keleng kesaudang kari. Habedai berkah ni kasih 71. Hajing sisya ke 371 kanika artikel 371 kepada dan kamphan begini kerana kanika election district council. Nomor kanika deka state subject hajing sisya. Mereka hajing sim kerki jongno kalau orang ikimat begini tay begini bentah. Ndai ko mangilai hagiway dado pangilayo aya kaneka state dongi ndai lagi puli ya history hakabede wat kasensyar kada ngipai ya ka artikel 371 ke batrikam hagiway ki jela hendrai kalawan no minta hakani election MDC. Hendak kaji sisa juga kampan kami yang menganda. Pensya yang berdiri gading bentah. Kasulon tang ita ngan supentip. Baka 371 kendaraan kam akan kita sekonsil penginya. Ya tay. Nomor kebagusan kadai hadai kaidai bat kadai distrik situ. Dengan partai inden. Nomor kidon di jala. Kibaladio ia akan ke 371. Ndai kebangadang yoi hak ini Islam gibala dia kawai kebala jah apa ladak. Haladak kila
kuat kebeda terang haduk mentah kebagi kuat kadai kasih sedut. Nagi pai kawai par kebentah jong kiwai par gejala kum gejala nakalan katuru kuat kasih sedut. Tinggi depan syai dia habak kiwai gejala keladon ika 371 balik kuat kasih sedut. Kasih sedut kadon ya kebentah kebalapan kamti yang ini kalau ang kapaklan na nama kebanyakan na kebentah kicak beriurit pa kan pai kiban din kidong kebalapan batay yung ba kajingdon sing sudu ki artatin yolong kum hapo jamuan Kashmir hajing sisa ya jamuan Kashmir kiyo aya ka 370 tiya ka 370 hari jamuan Kashmir laweng no balai laweng ya ka jamuan Kashmir na ka 370 nomor ka jamu ka Kashmir kamdan kaan haka constitution namanya ka 371 lawan ra Jammu Kashmir kalong tangka temporary order permission jong presidential order kamdai ka permanent kata ka pelakran siya po ka constitution wag amin siya ulah pensyai ka bani kata kebentar ulah kan siya makasih satu nyamla panweng nama kalau don lupa hak constitution. Tapi kenapa begitu iba kisah bahaya ke 370 kamtuan hak constitution. Kadai tangka temporary order. Hak 1954. Tapi beda iba constitution kadai ke balapan wandor bat balapan hamti dan constitution jong dari India. Tapi beda iba sedul Kasih sedot lapun hati yang ikirit pak. Hak itu kipuan. Iwan ay keburam si Pak JJM Nichols Roy. Ibalale sita man penuandur ya kani kasih sedot. Ban penuandur ya kani dak bata jong iru kapte kelusu. Ubah priulam ublai ijingai sepang kalawai jong kacai perri. Takadanaw ulalay keleng di perhei banwa bantiknya banwa jiktip habe dei bekani kasik sedul takadaw nilayo ay kasik sedul lemba ka jing trisitom jong iru kunyo nrai nila klet ngipenan buram yakiri frau jong kari tang-tangi kampen le janai bah ye ba JJM kau sedul Hagbede berkasih sedul lapin kanti yang ini bangin dan laga jongkaan kaya kita kian ke bangin dan hagbede kasih sedul bangin sancari dalam ini hagbede hagbede jongka desi konsil hagbede berkasih kendau siap kesencar kadang kiet kihima kakai kepatai kisnong kitau bat kumta tatat ndrei habagi pet ngado pangilayo yala jong kejelam nyemi iba kini kinong elam jogi basakban bakin yaksai hagbede bat kenekaan kepala don lupa pinpai hakakai kapatai habang iladon lagai kata kebatte bankum jala ki jong ijai beri
Hindrai pinpet hakiyau gihat kelenggari kasi. Ngayimban kumbalaay benta belasnay kani kasi utsudul lagu benta jong kiwe pat kijay pagriw. Tekini ki beladon benta ante. Te ngam sotu jai ke jingbut jai ke jing perkhat agi tiki por hangni mong ban kan tho ndrei kalong tang ke jing pentik. Pinpai yang khai ke pateng ukon hajar dong ka beri nyautre uot uyam linyar man kasi kajing gerdo kam kajing gerdo jam idon kena samla yo lapasi kadang jodi jing pune di bakar taki phaipan cakam sarkar roke babli gimdal jingkamen lapai khmat cakap khai ke pateng ro midon jingkamen te habangi ladonnya gaan tebalai gini kinong yalam kibaladon hang te pon desi konsel ki khamiyai benyakren benyada nakam tahu do senam do hagaba mencisi dang siok saudan bapa siau hana ki kwa bantim ajing sisia yau badai bu marpo hendong yau uranium ajing sisia ram dade wanda ya keren hande ndai kaladon hakanega cikelipat ya hapan uranium kadesik konsel kadon benta tang ba kanum ay ka NOC ndai ka basadin jo kata kadai be ka state government teo bede bu union ngam da kuatan ban penpau kadai tang kata ka benta ngam batai union kadai be tang kata dekat sel ladang ajo income pike tangi ya benta bagi nam ay ka NOC ka khanam ro kadon na kata kanong rem bayu marbo kendau kamta yurun jam bagi nam ay NOC dan paya ka bede buat ke border balai ke district council kimla panpet ya gitu kinong song kita ki basyam apa kita ki markham jong la asam abang ilai keli lakat tu kan ki ong ba imdon ye kabor ki tiar hadu kata banpen ya kita ki dong song tu ndai ka bae yang ilu ki bapat jok ki bapat poy yang tu marki ki an ka ba ka sikon sen ka baเป็นคำที่ทำไมกระตาพิสักกะลิคำพานะgitu KMDC ki baladon hantai kajing tubuh jangan ke dia ke border ladang hijau kat bangila bangin pen register aino ya gitu ki breu ki basyong itu ki jaka bagi dia long try ha gitu dijaga kombolong mata kombe tu kibreo ya kiye kisam joki bagi jidan jek am joki lasane dan bor ha ka sarkar asam ndrai hagmede batka jaga by register obat ban register jaga obat teng kilawan penbon ke sarkar asam ban register sepo asam hajing sisa lade macim kia lagi ne daga district council kumno ban pen register
yang itu diberi kepada nak itu kampung. Ndrai katarung atharai sayo akam syai kajing syai kabakam ki kena nagi ni MDC ki baladon apo district council ngiru imla ban pensai ki kena Kawai dia berkata ke bentang larangi pai Kawai dia berkata trading license Kawai dia berkata trading license ni jing sisa ngeladol pai kan Malaki sedang ki kendang ki kenceran buat seduk kaput border Kumno kiyo ban khai lại đột kiyo pat ki jai pergi Nabar kadang jing bom sim kia jong ginong yalam kibaladan ante pot district council kajing yo trading license jong ki katong ka report pengiyo yong ba Ilayo nadu kipor ke bakam mencua. Wak kini ki peladan nang teri la persiapan kali giong. Kini kila permi bagi mela manuang ki bagadon katakaan. Ndela David persiapan kali pertauha. Ndai ngimla panong ta. Nambar haka Nika kalau patai kena. Ya kino ibawan nang sabar. Dong kejala nen na sawai diriru. Ladaki le ya kino khai patai. Ne kino kita magitre. Nambar kasyong katung pabor balagu itu. Tiada den ba kilawan berrenew ikut Islam di hadis sisa kata si konsep kalau dia bersiap itu mentah. Namar kertong daan ke bala matai akan eka hai mainan tribal ba kanu kakam kai kebalala Bantrai, dautrai jela, lala ban pensange, daga district council. Ndai kacing continue banai ke training lesson. Kalau gaya ke babakala, ngangai banane sakbat, lala iwan nakabor. Kani kare kabat ke babong santam. Lengba kanika trading bainan tribal ke bangila berkentiu ke bangila ban khanswa ya ka khai ke pateng jong iwe pat ki jai berre khnang bangin wara ya ki samla bagi ki beri ya ki breu jong ka beri nyo trap bagi trei no la ka jong ka kam kabala dangi be Yang dakhal Yamla Bansyo ada kakti Standa katakaan Lamangila lagi beriu lajo Bagi tray Nisala Balkini Hagaban kong ngaso ban ai kublay yaka Dobar sinong jongka Sinong waing do Nagabanda ka program Kabalong kabarangkam hadu kata-kata nakabentakan ika MDC election jong Muslim ajar pesan nangin pagkatong pasyonang kadon yang jingsongkyang haba mangi ki candidates ngimi chakmat ban shin gini kan kor jong pat ba jong ka konstituensi ka jongi hatu ladon kam ne ya ka article Lais pa nyo huway mentang. Ni, ngenang penit ya ke 6 schedule, but incline syuk ya ka. Kajubang,
Basuk kalong tu inang yan pentulun ya ka section kumba ka constitution jengkarin dia kalau itu yang ni kum kita jangan dia bakerpang hasolan sah jengkari bejungi kum ju ngamdan nak kawai kurkong ban keren ya kan artikel lain sepak nyukuai tak anda mangi ngin yo ya la kajong kecelahi hangta ni saya keren ya ka artikel lain sepak nyukuai kamat ke bahar kiai sing ajimut cing berkat kibapi kum kurtong pidan halor ka cingti ya umar po kendo uranium daga baburam mi kiseng malang baru phim sim nak kan dia banyada iki patlin jongi ki bedon hagi jaka ki ba uplay dragon ra ulai kerpang ya kecela ka jongi ulai kerpang ya kari khasi bagi jongi bandon ni ki mat po kendo upshore ya mentah upshore ngin senang keren ya kata entah nama kiseng halang lu kini ki way ki ba mi syakmat banyadakin ya kecak tendri bujungi banyadakin ya ki kun kedok sana kasih kaya ki ba pidon manong halau ka jipten ne sa ya kata long umbam undi dang tang mencisi dak ba burong yo wem mesti bedang burong jungi ne so pya sang pen pha ya kita ki jaga sajjan jong snok pen thor pak ba jungi kure shibun wala ngi dan mentah po ko session jungka model code of conduct kami lai je si kadika sanction to bapi ada penyo pa hakis ne belalam belada compare jai ni don hang por jong ka telang ni don hang por jong ka air syai kita kiu kan mentoy yu bangin pen pabriyo ya kita kinala kijong kan mentoy yu pen pabriyo ya kita long umdi kijong larang indan ya ko begindi larang indan indan ya ko ka begin ba larang indan ya ko ka begin sat intri kentang yawa habang dalong MDC dan yok banyak keren ya conservation policy ya kita long undi kita bakal memangnya kita play po juni wo ai hani ya kata ka long gerbang juga jelah ka juni jaga dog siap ka juni jaga jingtan ka juni kum ju kita long undi juni hal baik ni kata jat pengapat long tau beriu berana favor nang ban keren ya policy jangan hanya yang cuai jemput bagi ni benda yang kita conservation policy baklan hak baik day batka mariang kejungi baka biodiversity kejungi kepada keleng saudara juga konsumsi kejungi nam tiap hadu anu kasnong waing do kejong pi ka kedu hendeng ni suru ba pi piang ko sharing lu kanung ba betanan namedur syai kan tenti ba pinyo ka juga mentor kejungi nama ngi na po them yo ban dri ni ko na po khandok te compare ka tan ai bangan ora kita conservation policy ni biodiversity ki baklan habo ka conservancy ki joyi masa ni yo i ye sha ban ben jing sha thambon ki briu jongi ha ki than boda ba ka jingolan ki mon ki khasi ban thi ki ka jaka ki ba ha po put sam jing ka se council kum ki kertang da pila bandan haga bor ayu pen banyada ni tra jaka utang kapri unyu tre bat khando ka siap kat kum kiri tirus tu sai sisin nginam klet bahapo jengka sik schedule kidan ru kita ki jing jie kita ki chief baki head sing villages ngiram taman kata ban scrutinize ma ban repet perman ma ya kata ka jing ai sana ya kirang basnong hagi benta jing kapu nama ko mafiu i hagi ko bor ka jing lingkar jong kata ka jing
buhay sinong yang kita bar jelang wat ban long jaka ba sinong dakhan noru ya kita ki border area ki juni ya tu ngan ajeng mut kawai badan kam wat ban renew ya kita ki sanat ibn ladap ai sya kita ki dor ba sinong hagi khaput ban scrutinize bahadu kat nu ki ye jala ka jong kari ban jada ya la ka jong khando ka siam bahadin ka long kum kita ki nong ikmat ki sinong kinong kita ma ki sinong hagi ni khaput hadu kat nu bade ki yeng ban long kum kita kinong yalam ban jada ya kita ki paradok perasaan bi jongi hapo ki border area la di pet ha full front media ha ka pol bang friend ha ka juga interview palawan shin ngong thau jiet chi sien penlong yang chi sien pinyoi wei da uban sa uban kun uban le uban ong kendan di na ta ri ba ke ri pin sa syam ngana mong yai ngai ka start chung ka electorate bakin le ka ban kam ngadan hang ni man pawai ki mat ki jonga bakat nu ngatang ban syakri ka chat pen riu kan nu ngatang ban syakri la ka jong jela ngai ka start jong ki nong ji ki ba yi ki jong kaman pa i Miu BMDC kijumi ban lecek ki trading license Henry Gadon ka jing ko ka bajur pha na kalian ka district council ban ai ki trading license kum ki khton ki ei ba fidan ban pa ya kan ni ka jing sinjor ban pinbit ban pinbiang ban penrenti ya ka kom ai ki trading license sumpah maaf ya tadi ka sentence ban kong ong ni yo i ba ki MDC kijumi ban lecek ki trading license người hakin ki por ni tak ki semalam hatu ka processing ka file processing ka office procedure ka bakum kanu piong ni passenger kadai ngamanjur kan jaga dorbar wa indo ngamanjur baka sanjor ti ka sanjor sisya balai bin mi madan hak por balai ki semalam syai ki kisan senam ki jompi hak por pinang dan hak ka district council long pi ban show off hakim media ali minyak kan trading license AMP kabakum kan kata prosedur ke jompi ban ai trading license hatu bi jutep bakin ki bar jalan ki balle ki trading license ki jam ki jet ya kan ngam pat dut jong kari kasi kibu kasi tingkang artingkang sepurngang ka prapau kira cakap tiap dikata ka scrutinization ka scrutiny ya kini papers ki chongki hakanu kom bi check wat mut pangam dan hamadan ngadan berpoit ba natip ka scrutinization kalong very low kesenjor hadu kata-kata nak bentang ke jumpuan belin jumpa konsensi ke jongi namal mengaruh ngadiu samaran ba upaya trai upaya ba apa kaim nang salang baru ba hambun sin ka apsau bentang ke jonga kadon upaya ba nai kendu ki bakun ki bakum kita ke non tribals ru ka basmo thamula ka ba wajah ke epic ke jongi ru omdan hapo miglea la ai ki boleh trading license ru habak muda shanu kita kira shanu kira neki por ngilai osmo yak jingkula ban pa yak yodu handai kalong pat mal hang pong hagaban yo ibun ban lagi kam khalai ki kam khai trucks kadikiat berkacing sakmit jogi barzala hai ki dukan yo narok ai wai benami
ayu kum ki kertong pidan dan bisyai pat bang hagabai dei bagi ni jing sini ki bahar kom laga lo kam khalai kam khai drugs kam khai met dimension ni kadikia bagi jing samit jung ki parcela ki dukan yo kani ketika isu kabangin na ini compromise kani ketika isu kabangin na let's do it tomorrow kamenta pinaman ya kan beli pikir kalau kepada hair saya sini kamenta karena kamen no kamenta karena kamen act immediately bagian revamp bagian berteman yang berkontribusi haba district council in plan enforcement namun pengiran lupa kebalong kasih schedule kepada lupa in plan yang berkontribusi iki acts it bills wala dan kamru nama bakal long ke urgency kalau long hadu kata-kata bagian berteman yang berkontribusi let's see masih caji ngelak ordinance sama kayi bawa kerja lau di Malay ini urut nak bertanya kayu macam hawa kita nak pinam miru minum pep kata mana bentip kayak gaji nang macam ni mana bentip mana belum kerti mana monitor iki halu punya monitor tang para bedan bayi dok bentang ni monitor ada hak kerja siang kasti kerja kita cukup cek dulu G. Thank you. New year ini Paul bentang, leng bagi print media, bagi social media. Ya kita tungkam sok-sok, kayak apa pemilih, pan penlong. Ya kita tungkam tungjam, kau kuat bersubah, ban syai ban tiplut, kenang ban yo, kaki priu, kibat tebet ban terikam, yagikam, kijam. Bala pencet, hatu kadang yang bergurun policy, bapakah bat tikinah buat district council. Walau kulit, ibarat cuma langkah pikir, ide entrepreneur. Malah ditrai bagai Directorate Community and Rural Development Department, bagai maju. Malah second level officer, bagai jika monitoring, bagai evaluation, juga skim MGNREGA, kalau ke skim, ke crowd, bagai premium, kau menghadapi Hong Long Min. Mentang dari entrepreneur. Kani curriculum policy kadang ni emang bawa disengusel hadi kerkebon dengan temau dengan ini hagi jingkan ni khana ni semua hawan ke state department kadang ni ke personal cell ke personal department kabai ni begitu tungjam nalong ki autonomous district selection committee bagi committee hapo district bagi department prepare ki balong lanjut penlong ni ke selection nak bagi candidate prepare pimutul kita lagi review lajuan check center lajuan bantuan application check here just to open here kita nak buat district council bantu ini jaga backup pimut nanti lagi mencuba kaya kita balik lagi dengan kita bangun lemah kita kan balik lagi ke Directorate Jenderal Sinardi bangun lagi ke corruption apa orang state kan balik lagi long entrepreneur bangun lagi TV pun sama kan ada pilihan lihat ke website kita www.online10servicecenter.com ada pilihan lihat ke Facebook kamu kita cuma langkah pikir ada pilihan lihat ke www.shillong.com ada pilihan one minute itu benar apa office kita pet jadi interview staff kita menunggu recruitment policy kita cuma langkah pikir kalau very transparent bagaimana banyak compromise kata-kata backup policy ke backdoor policy kecuali media maaf ya menunggu ini dulu
H. Menak Pratik Januari Alasan. Lalu long kedua bapa. Hamaran hulu. Dan berkumpul yang kedua pasang sengkente seng sama. Bagi kiwe kumkiu tom. Jadi kita cahaya kita kibol bagi ikhtiar tu kedua pasang bagi kiwe. Namun jujur kata. Menunjuk juga kita kalau angkat Pratik Januari. Banten anti buah apa? Asia itu tidak pasang. Iki sebelum kami, iki seng sama. Banyak mana nak berita. Kisah kita tahu bijak. Hai, harga payday berkas sanitation and waste management program. Ayu bidang bermatang katu kat ni. Nada brand harga tu ke TV, seluruh TV cuma tadi. Let's say keluar kami syasyu na, setengah tahun ni army let's say ganda dan brand. Sasang bahan tu, kemudian brand cuma ke sanitation and waste management act. Handai, kamu kertaw, ngan aja mau dipi. Baladon kipriu lepas dari bad Assam, kibawa di sana. Bad nongtong ni recycle di kini waste, kibaran saudara dipi. Ti, kamu ucapu MDC. Baladon ni lah experience, bad kita ki companies prepare. Nagalian cuma, yakin ki solid waste management. Nanda manjur bagi orang yang katakan recycling policy yakin ki waste. Haba bagi presentation, intinya terlihat melang. Haba terlihat ada masalah tu video wasno. Bagi yang kulai yakin ki driver truck, kiba yar kalian sedang kisah jun, kiba Yaisha eksma beli eksma betul berapa seorang kasih nama tahu ni. Kulai si pun yakin dan dia kita bawa paham. Kulai si pun kita bahasno, kulai si pun kisah sama, kulai si pun civil society. Kiba lagi lihat kita bawa paham nanti kita kau disubang. Last, berapa kadu, hatu pun kita tahu. Bagi jenis itu bijompi, jika kita kimat pakam pangsan, berpilakkan pensyai cukup bang. Malah prinsipun, hatu juga interview baru. Bagat ke Snow TV, sampai hari itu nama kapal tak syasyu dengan orang cisin. Ladang ala syasyu pun tahu UMDC, ngan long tahu legislator apa kat district council, ban legislate, ban make laws, ban apa pun ini dalam mereka executive, ini diwayar bagi parti hijau ini, HSBP housing, kini yoshi pun berjumpa, bang ni execute yang kita policy hijau ini. In execute kekian kibladan nama hak six schedule jangan district council kejuni. In execute keki laws and bills. Baka region yang pernah saya sih lembang kun sama ramba. Lembang kertong kibi jangan ada ribu cek ribu. Housing. Teh habang apa yang kita ki points dengan nyau yang kita ki jingkeli, iba Senang hi kelabu, ralang harus putuli. Tengah suhu, ya lele bangai unu hikai ma. Ladangan jubab, syabar jom kita kecikli telapil ini buku. Nakta kadau ngahampan stick ya kini point. Tekuk unu hikai ni suhu ha ya kata ma. Tetang kawai ngasnu ban panma napi. Namar sipho tuli ki point kidan. Kalau kebaye ada kata-kata ban go in details ya kawai pakawai gamat tenang tak kadau nga so day ban syukran kelum namar minute kawai ke point ladang akran kelalong lupa arpo minute tentang minute hampir itu minute kalau kabaye ya pi way ban snow to namar kata-kata ngas kerpat ya kata pasnang ba kanam snow yai ngan suklop lang no ya ini ki points yang pi bangan sukran kelum lang kenang ba kanembam than ya kapol teh ningkong ngakwa ban klop lang ya kani ka question ke ningkong aduh kani ka question ke ba ningkong hadu si nomor ba
ngasngau bakini kilai tali ki point kilong interrelated. Balai ngan sabatai namar hangi lakdaw ka article 371 nanta kabedai bat uranium nanta kabedai bat kumbang kumdi. Tehang ni haji syah ka article 371 Wei lakran syakmat nganamla aku mengawang nakmat bangan ko in details what is the benefit of 371 negative and positive ngamla on go in details andrai ngan suai yapi ya ka jis jong ka 371 ka 371 hoi kadai ka state issues ya ka ba ngin lesing sabo how arajar upra bakaban long kawai lang kita kimat bangingin ya keren nama kadai kamat kaba kongsan hoi ni buon api kidan haka konflik jang ka viewpoint haka bedai bat ka 371 bat ka 6 schedule dan kiba yang banong tang ka 6 schedule kalabian badan ro na ginang sasnang kiba ka 371 bat ka 6 schedule ro kadai bandan lang don pat sapoi ka kenhun ro ka banong tang ka 371 kalabian handrai nganong ipi ba ladang ni don ya ka 6 schedule ro kan jendela baha yang ni bangin don ro ya ka 371 balai ngawang kumta nama ba ngilatip syai baka seksidul kala don lupa ya kata kabor kabaklan bangin pentrai kam ya ka lai bor haka bangin thawan halor ka kendau ka siap halor ki umbang undi halor ka marian halor ka riki ka duster halor ki baro ki balapan khamti haka seksidul lada jer bon ma fisheries na development na youth development na waste management ke baro gini gital na lakdau la haka seksidul hari ka basosi pada kalomba lada nishna ya kitigian ki baklan lumba ka seksidul bon sen yap lapanyap ya ka taka 12 nama laong balada kita kian jo ka district council kaya takhu pat jo ka state kini apna tehang ni nioi shisha ya kata ka jingtla jong ka state schedule lam pentla ya ka ba ka 12 kamun bental ada ngidon ka kendau ka siap ka bangi bat ni long try da bangi lasna ya kita di anro bala ai hangi bangin long try ya ka kendau bisya handrai lada ja bakawan kanu ka jintan kam ka baka ka state ka don kam bat kita di an ki basna district council kinyak no bat kumjuro kani kalong hi kumtama lada ka state ro kasna ya kino kian bal lada ka yatku bat ka central ka state kan yamna bat ka central act kan prevail kata kadai karkom sna ya ka constitution jong dari India kala berbeda ho ini dan ka concurrent nulis ko ya ka state bat ka central in Taiwan handrai at the end of the day what lada concurrent list to a state of a central act can prevail high kilometer. De nama kata-kata asno manong yapi pusan ta. Lada kaan district council kayap no tang haka state. Lada kaan jong ka state kayap no ha tang haka an jong ka central. Daga pat in protect. Ya kata ka kendau siap jungi. Dahil bagi protect. Tenama kata-kata ni snow pangidon kam ya ka 371 but datang ka 371 kaban ya da
ya katakaan jom ke sorga India wan lada kawan na central kanu kan lada kaya tunggu bat kereti ke dustur jeni lada kaya tunggu bat ke tradition jeni lada kaya tunggu bat kanu kaan jomi kasi automatically kaya wat ya kan bu bat kendo lada ka sorga pen ka snai an kendo ka kumno ban ong ban kini lagi dakhal jual ban le jual kanum langsung ban le putar ladang yo ya ka protection nakani ka trees betuan dai nama kata hadu mentah mane ke NGT ro kan dan ya ka bor ban tuklar ya kan cinti do yang apa nagalan balai nama pakadon ya ka trees betuan Hantai dan continue ya karena whole main ini. Aduh betul. Terbalik kata NGT kalau menteri kam tengah pok melia balai pada pok nagalan kama. Kita ini semua kiba asrobat pasca tapi kiba pilih berpusat. Ni kuat kanu ba, ni kuat kabak hantam ni kali kabak telat kabak midan ta. Kasih sudah kadon. Inong may hikmat di balalin kila persang mansna ya kaan paper ban pengkalan sisa ya takarpam trekam jangka di sepansi ngambai ya gini inong yalam di bakaman kila persang nak bor bansna ya kian paper mereka masusi tang ya tuhu bat state kiam no atau kiam tang atas state ilayam naik keren bat sentral Tenamar kita kata nomor bahan ni ngai bah lagu ya kabadai buat ni uranium bah kabadai berkecil ni cinti uranium. Tengah hari ni berkani cinti uranium bah kamat rekam kejongi kum keseng mata the voice of the people party kadon ya kamat rekam hari ni ke HNDC election mata but simple she sentence ni hak kabadai berkaya cinti uranium ni persya ya kejiti uranium kata mereka mereka menjadi ni persya ya handai ka basusi kalam baladani yang pangin persya kanuro ni bitsai bahagu kasi an sati ya uranium dah program ya bara balai ngaong kita namar walada utai jaka utai uranium badan setai sedam yasiat kepala bat ya kata kalong try mantrai halor ka kendo siap dedi kasih jeni handai ngasusi badam bagitai kendamla bagiada ya dalilai anda kaman kasokar ini nawar ko makala batai ne kawai ka an halor kawai siap peniam tendai na takada kasorkar India inang thawai nanti idai ki balai lupa ya kaspas nam chispa arspas nam ke sawan haba ki thawai kat kasorkar India sudu imam tedai na kada kila penmi ya ketika thumai hawarja khalai bat kata kadai the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013 kani kadai kata kesyrip kabatai ke central government kampenap yang ini mentah hak kabadai bat undi uranium mentah kanam parja ha kane ka arpo laipo sapo sanrus dan kanam parja kata kecinti uranium hanya tu upaya kata balik kanam parja kuasa buat hak kapateng tu ngaji minum yoi kecinti uranium mentah isu ekstrak ki ekstrak namta eksperimen ki ekstrak namta prepare hadian balayo edosi naka KHC Islam balalena namanya hadu menta kinompati fully kinompati yang uranium mapo media nama apa uranium tanglapo jadi budar empalak banget hadu menta nado khandai sebab sampuwe dan rubuwe kilati empalak banget Temental ini kilalap thumai kilalap thumai ya kene ka uranium deposit
kebah po Andhra Pradesh kebah hakasnang tumala pele laong bagane kadai the largest deposit of uranium in the world tengah susoskan ba kacing hangta baladala lakno ya tei uranium hangtei body largest ketika citi uranium kala benumja po sa prusnan hanrai wala kataro kanja ya keciti anda kasorka kasdang pan grade yo uranium uno grade babha grade A grade B grade C kan grade balaam ba uranium badan hari kasih jeni di top grade tenama kata kenal kapeni ya kenekaan hau arjana pulai ban modify ya kaan peladon lupa ladu mensyahat bedai berkelan acquisition kalau ke acquisition of land kadai ke concurrently handrai ban protect ya kene acquisition jangka state kanam nak dalilai ban protect nama kene kaan kapapeni na central peladon teh kene kaan ngansu patai bi kimbian kai ka application jong kene hadian kene kesan post nam ha kabai dai baru ni uranium kene kan masuk sekhe berota kom application of VAT. The provision of this act relating to land acquisition, compensation, rehabilitation and resettlement shall apply when the appropriate government acquires land for its own use. Nata, whole and control, including for public sector undertaking and public purposes and shelter. But hakani kan lakdau baka project for industrial corridor or mining activities. That is a very concern. Ke project for industrial corridor kalau ada mentah yang sudah siap kelayan. That is the project of corridors for mining activities. Syekh, nata kadal perlang. Don kaan jeng state, kan babidan pinamlah dan protect nata kaan. Bahkan pertama, lada kita tradisional berpikir nilai persak atau menurut laong bahani any national importance. Kemudian lada summarize ketika bro, any land which is of national importance can be taken from anybody. Manu menyedarkan, lada pimenero on behalf of can I fair compensation? Fair compensation kena. Bala na pipenero ya pian sakit na kabor. Namar bala kedau. Bau ni uranium di national importance. Uranium di national importance. Kenapa bahaya kata? Kani kan saja. Ngamau mau kerja benda? Kerja di seterusnya nang di sekolah. Dikatakan ke Jima sebab kau umpam di kenta. Ladang main uranium. Tinggi pun pakai air, no berdaya ini dium, berpenek, berpensak ini dium, jiwa, tidak penat rumah, tidak doa, tidak pakai air, dibagi lasna. Tambahkan pembentrikan lagi beragam dan in letter and spirit. Juga nilai keren mana, nilai penpau, trading license ini dan benamiak ini dan, yang kendau waste management ini dan lebih ande, hentai terkompentrei kami not in letter and spirit. Tekam dan cuma benar tiga. Tinggi buka parti dia. Baladan boy hantai. Yen pentrei ini dia di baladan. Lada kita di paduna ingin penbah. Namar kini kiriu sekian kila persen. Kita mikmat kita sekian kila persen bersama. Kita melihat seduna hantai. Ingin penjanai. Ingin berbahaya jangan lada hilang bagi dan dunia. Kata kadang dengan menurut jangi kum kebati. Tehar bedai berkendau kesiap. Nila detik bagi ladan keam. Andai idon ya kita senjol ya kita ni ham berpenskam
ban ban khan shi te ha ba dei kata ka sham jing e jong kita ki ki nong snong ha border namar hadu mata ngana pabi ko kopi ko lan dokumen jong ka district council na persang wa amyo namar hai ni por ko kot jubun kam akhlam yo te ngamte la ka district council ka don record em ya ka khando ka siap hari kasih barok oi kumpulan ka asam namar habang idol ya ka lan record ka biang kemudian barok kihima barok kisdong bahak hagi no hima barok kidai ban register. It is highly necessary hagani ke porta ban document ya kikot isla barok balada nila ban dokumen kumta nado ke porta musualesi kini ki boundary jogi in scan namalada nilai hapo kodo in yen lada kibiang ikut selah. Nama kan kod kan penisam di tang lada ngidon in black and white. Dengan te disposal kan don eri kata persang penwa kalau kidon kibadon tambah kidon pat kibang amyo bilang incomplete. Di kita ini gigi kiba ngasupan sengau hangge ngasupan perlu kumbang laong. Nama kan kod kalau kan lada ngekran kawai ke jerong pelan nganum lah ben keren loh. Ma point wise tengahlah syuklop lang lah syuklop lang dikulai sibuan sasisir ya kador personal kepala sim yang ini initiative beranggai sekarang pakai ini initiative kandai kecing cubu kebahan dan kata jongilang borok nak kata KKA kiban wanra ya kena kasong sok congsengan hari kesenang kulai sibuan tu kulai berku ya pi kum kador personal berapa kulai ini di tangga jingele kejongi dalam kejong ketang ban penem ya kecai riu lejong lesi hadin ba kedua senong kalau ayingi ki points ada sukmen hadu kata kembang menemo ladangi pensai we pi hab ai be cikenta Indre meleleh ingin buram ingin sim tang ya kiba kam dan kam ki poin sangni nakaliang kejongan. Hangil ai ba hatu dan kam ne Amerika artikel 371 menta. Ne bangin nang ban klain ya ka six schedule ban klain sisu ya ka. Ban ne ya ka six schedule ban klain sisu ka. Hadir meladan kejing ya sngau nang ni nang tai ba kidan ki pertimbangan ya ka 371 ngamsim la syongthan ngalalek banyak selok bat kiriu syampang jong kene ka beri nyok trap tuni ngala pelut por la pelut sngi ba hatu kai ka ba khambha ka beri ka stie jong ka tek beri jungi la gade kata ka 371 na gade ka 6 schedule but baro kita kirim syampang ki bangai kendo kiong baban pila dan hadis konsil kenmal bi ban klain ka 6 schedule ngasuho hadian bi kiriu syampang ki batai nga halor kumno ban klain chisu ya ka 6 schedule naga banta banyada ya gane ka beri nyau trap cungi. Ladang ipai kum senagalan piang bakadan ke 371 ndrei mentap deh kikwa ya ke 6 schedule. Pinam lapa pinam bandan bat 6 schedule bat 371. Nganu ngapa sa pentor nganu lapa ngan syong taksi arteli nomor peran sepentor. Ngap syong takwehi. Te nomor kata kumbakalong mentale ya ke 6 schedule. Nakaliang jong ke sarkar pedeng kong ban pentemai la ne ban update ya ke 6 schedule lada ka pentemai ya ke 6 schedule da ka sarkar ban klain sisu ngin priang ban lada ka mai ngimban si ban hapani pai ba ban persya ya di namar ngisu tho ka 6 schedule kadi ka sti sisa namar kata ngam kwa banya trend ya kali ka 371 nomor bakade ka central bat ka
state subject ni. Habai day bat ka jing ai jing mut ha ka jing ti yo mar khandau yurniam ngakin mau nado bengi por ngadan hapo kiseng balang nado iti ki por ngila persya ya ka jing ti ya yurniam ha kini ki thain wes ki jongi amdei tang kata ngila isang hapar bengi dan hangtai hapar dis council kum ki MDC but day bro kita ki MDC ki pepersya yo tau kejingti irniam but nganya tu EP hang ni da ka buram ngidan saungut ki MDC hat ko por ngilek banyalap keleng-keleng sitie hot ngambenya tu ko por barden rilong presiden dan HSPDP nilai serap lang balik keleng iba hoping balik cewes khasils what hapeng idang long MDC ru but nganyo tu EP arngot na kita ki MDC kila khlat na nang perthai ki babam kwa hador kila bam kwa hador play but kita kilong bala teblang kharkongor bi ba Carmel Sotun ni julet hangthi but ha tu ko por ladan ru kejing sya beren hapo adres konsel lada pilek ban persya yurniam hap ban penhap suki em no yepi ngom lele kasuki kam songdor hakmat jonga kam songdor hi kade kejait ban riusha di namar kata nilai ya keleng jong kawes khasils ngilai bin yalap ban persutho ye gibriusha tu bat kala danro nakaliang jung yusel ngatrai ba PNC dang long siam mga to por balapan ni kay no sihana bansna ya kata ka tulian seti sipo mau tha pada daga yusel te haba mau tha pada ya kali artilisisni belin sna ya kata ka tulian namar ka plan jong central government kalong ba kan kamsuk baniti uranium namar baki ya ki kali ki machine ki bahe ki kali ki machine komno ban poi chite namar haitu single lien kimla ban poi de to kali tenna ta daw na kali ang di sonsel hat ko por ni dang lam disi ngila persya dei tang bagi persya ni dang 100% ngila persya bat simla aya kata ke NC bengidan kata kejing bakri ado kata namar bah for election ngiklei yakini ki issues bagyong day bengin poi hang tai ngi song no ta untuk sosial relada kejai pendiri kadang kami hang no por ngilong ki bakloi banmi bat ngila pendap ya ka kamram ke jungi tamo sniu bok ram no tam nale issue ndri dang yai ting hakani ka kundan pre ka badi ka kadi ngai bagajing sya banben ba sya thambor ki briu jungi ha ka thain bordar bat ka jing yolat ki bomde ki khasi ban thiet ki jaka hapo pot sam de du sonsil kum ki kirtang phila ngadan ba banong ni omdei tang bangi persya hapor bangi dang dan hadis council ngan yatho yapi ya ka jing sisa omdei tang bangi persya ya ka ti uranium Henry, hakabadi ke border, hak tu por kalang pi kadang syah banyan ba, hakaba kiwan ki Assam ban kulun cepok langpi, bar hakata kapor, iba pang yang idang long EMDC, ila phone ingi, idang yang adan kejing syania tang hapo kini kisaumut kembang yepi mana ba ni persya ya ketir nyom ngidan kejing syania pet nilasya thombor hado kani hendrai nganyo to ipi omdan MDC belet hablet hi mengi lakadede siteng niru namar paling ngiladan kata ka museum nado kapor ka peminsua bengidang samla kumno ban ye jait bendri banyada ya jait bendri la ka dan kami ha kami et ka yong ngi kuloi bat nganyo to ipi ka poi phone ba pang yang ha kapor khada buji mimet yong ba
Sobha wan yarap lem sini ngala phone keleng kimiwan bat ngi lalong ready bro songot sitang miet ngin le chalang pi banya khun dei takata dan ilong kemi badan hang ni le si ba leilang bat ngi syathe chalang pi banai semi ki brio bat lapai udu tu put uba ngi tu ipi haba ki pulit asam kilawan ang ti ki pat ba anti bapli gila ting dalek ni ki he mesim nyetur bet begitu ki pulit bat ngani tu ya pi ngi tori ki ya ki pulis asam bat hab hadu ngi pelong meeting yang penting alam gamai ini tu pulit asam kita dei bandan hadu kata kebuat ban peni haba pilakular ban sekri kejai beri tang ban cukran bahe narensan lani ban cukran he ni anda di sosial mi samanan hak beda pat bat ke trading license nyanyi tu ikhlas ngalabat ya ke trade kumban rubenai Sheribhoi district ladan katto kani ki sama kibawan senga kiong baban kidan hakawi ke sinong ngametu ipi kiong baban kedan kawai kajaka kayo hakaba ki barjela ki khai hangtu claim catering license tinggal dokumen dakajing syariah ngong to omlele ngalapen baik yaki enforcement ngalapen baik yaki enforcement banyelek dia kata kasih ban check catering license nilai ai nilai fix ke por bat kita ki samla banyelek kata kasnong andala dei ke por ngindala ya halinti ringkat bagi tagi enforcement banlai ban check jaka satai siteng linti yo kol mga baban la hangnut kidukan borokhan balai hang kidukan badan na pedeng jikito basyat ba kadis ngopsil kansawan ban check catering license hakabide bat ka trade ba ka training license kabadi chpang ka trade katkum ka Regulation Act 1954, Rules 1955, kalau keren syai. Ba unon tribals ubam dan ya catering license omla ban khai hani hari juni. Hatu ko por ngi nang long MDC intai hakapor jong ka arpa. Ngilami bat ban check catering license keleng. Kinong mensong ki pulo siapa pentor keleng ngilal cek ngilali pencek ya catering license Henry ngan tu yu pingin hap ya kat kum kani ke Regulation Act kong kumno ladang ngili check ya catering license ladang ngili ki dukan jong ki barjla ngidei ban check ki kot kisla ladang kano dukan kabam dan ki kot kisla kano dukan kabam dan ke catering license ngin hap aya ke syukos nete siki khat sansngi bakata ke dukan lani utrai ude ban penbiang ya kada ya ki kot kisla bro badhapo khat sansngi lada umla ban penbiang ya ki kot kisla ngin ai da conclusion notice kabau hap khang hi lani rum khang ngin sel ikhang de sonsil ban ngi dokumen na to por ngathai ladan kuma hakapor jungi mo ladan kumba arpo santli ki dukan ilahi khang hadu mentah ngin habang song hangtai omdei tang banong bangi chuhe nia lani bangi chia sa antai ngidan kam ban mi sabar ban peni ya kata ka museum joga jing trestom sibumon ya kagani kami ke poin pada kepada pang kumno ban penbahaya kayo kahat mo haba hangte hayo hahat nganya tu ipi ki ong kade kayo kentang mentang kam desu kayo kentang ki long kami ki jongi ki basa keleng ki ong haba ngile cheo haba ngisiu cheo kadap kapahu kapai
nama kadi kayo kentang henry menta kayo hangtai hapo yodo ngamtep teng ki yang lalong ko sadam an kamera hangtai hapo yodo hatu ko por ngam simben ya kata hakatu ko por karpa hakaba ba arden ulong CM ngilong kingi kum KMDC jong tu ruling ngilalet man ka por seo ban khra ban cheki ban ngidarong hi hapkam at kti hapkam at itu ringkat bagi enforcement ringkat bagi polis man ka por ngilet ban cek anto banong khang ye gitukan dekiat ringkat bat ki menteri ke balabon na ka por bakhang snewbok pada apa kahapno barden hapno beedil syale akar paman pada ta ndri wal kata ngia saji namta kejing bha jong ka yo jong habang ile check training license hayo nganya thu ipi dak ngidale ti la kamet kat bagi enforcement ngisi yang kai na bar mde bingile bonong ai training license kare ka kamram juga enforcement ngi supet yo badan kono te henre kat bandarung hang tu mano beset kelah hi kibriu ke jongi yang kene ke dukaan ke jongi uni udah tong nong tre ndong pada uni nong tre ju piu dan nem ke labor license udang usah apply mano beset set hi di kibriu ke jongi nata kadawi de ban penklan lani ngidai ban penting kena bah bakumno bagi beri jungi kim day ban ailat ban put sotoi ki bakim day ban ailat lesi ban ong bay ka business run lagi bay buat ke sudai tam ka kerteng ke jongki baniada day hangta haba khaddu sya keno mengi MDC ba training license habang ai training license napot Disi konsel nganya tapi katkum kene ke regulation na kalong ba hak ban yo ya ka NOC amdei no romba snong na ka local daba kamut na ka step committee teng pada hang tang nganya tu ipi kene ke jisha tang chusan ni romba snong ay NOC la ai license no ndre katkum kene ka kong ba de ban sign de ban rai da ka darbar snong ban ai training license ni no ngamtip yo Jadi kebor tengkar malai mobil kata tengah keren open bednya itu EV kedai kecing sisa yang keren berfight yang keren ni kata tina kadau I love yang ngai sien ngin penjalo begini ke berho hangtai po tersonsel ngapai dah kecing tungkam tungjang kebadan hang niru hakani kecing tungkam tungjam hangtai tersonsel ngaso ba Dangi kini kesini ada keno pece baban kejing tungkam tungjam hangtai kawam itu itau cula syak supersit tang nakadau boleh nakadau kejing mentoi jong nomi khmati lasuan ra ya gitu ki babli ki staff ki putre hangtai ki balade benyo ke permission ki syak supersit amdan hak sui ki badan bon tai ki sem ki rabo ki wan ki ai appointment bet tep bola trade bomo trade ki ai appointment bet bu di permanent but tanggawe ngin itu ipi lara pi ai la pi permanent ru nginya dikiru nginya katung kriteria dan kam ba pin le ya ka written test dan kam nda pi pas ka written test dan kam ban ai sa personal interview lara pila anta tingin la le Henry ban sia thungi tang nakada baki MDC ginjab election ni lagi namar ba pertama ta mo ma to burom fi ba pensangan mele namar ba dan ki ba ong ba ni yung jutu bukannya ban ngalaya so ya kata daga so skor ni yung jutu bukannya ban tan bota tem kam no ukun gue tek klam interview klam personal interview kan written interview la shu ai bet na kamenta ka jing mento shimet yeladi but lara phi ai ki job hang tai ngan yu thu ap ngin dan ka tu ka dengot ki bangin ngin sa le ya ta ka lenti ka bade ada final ban
Apa dia mau? Lah keren banget su. Bukan mau su teh. Okey ta. Tina tak kadal. Hasyong pi tang kawe. Kelas ke bakhaddu. Kai ke menaja. Ngangai tang kawe kedai ke ilaka. Ke ilaka kedai ke subjek hantai ke kelain maha. Ngin streamline maha. Bat nganya tu kan IP kawe. Hapo seminit lang mah. Oh tak. Ngakan mau hangti hapo ketika ketis pok haberni ki ong konsensi itu kan. Jirang. Ngakan mau jirang ngadang bat ke ilaka. Kaladan ke Joint Action Committee persya Yusuf. Pat haba kilawan dia pengkesan iwe mau boleh Pibro armut bukan ke Joint Action Committee kadai na jirang Yusuf dai ni jirang lada pi syurut prama pi hang tu kenma ba wasam no wantur sidang wantur bat ngalale aku no itu por ngal khat pra armut no pi de banyesuk bat dalal jong kemet ringkat bat UMDC nang ke ba rani nilai elek ban penyesuk iki bat mentaka kadon ke jingsuk dan su kata Henry Dei ban bat ya ke ilaka banong ban Februar butuh usia mung di jonga pan kendo di rumah syong di jonga haba hadu ke sosial ni om bakadi ke jaka ke bangintei penjadaya ke cai penriu wan pai ba kenjat ke gi di sosial thama ke di sosial kamtase larangi yo ya ginong sensar ki bahoi baya nanti enom dan kum kata ke bro kublai sibun kublai siajar mo kublai setukui tiba Kapan kebaningkong kajingnya tu kelar gelong ke artikelais panyo puwei berkesikshi. Nyagran dong ban penklain susu ya kesikshi. Ngangan menjur ban penklain susu ya kesikshi. Ban penrumpat katu katni kikentin. Naga artikelais panyo puwei ha kesikshi. Ha paragraf khat RA. Kong no act of the state shall apply. Ladai bang manra yang sakawi kentin benong. No act of parliament shall apply. Ndai dan kata hak nais pan yang par ngadu no ya khat RA. Iwan ra ya khat RA. Kapa penyap no ka anjong ka state berka anjong ka ya ka anjong ya ka district council. Ladai bang pendrung hak amendment jong ka 6 sidel. Bangun rakyat yang khat RA kebaong syai kedar. No act of the state. No act of parliament ginang arsisu. Kin apply hagi ni gibenta. Jong ka siksidel kat kum ka paragraph lai. Jong ka siksidel. Oh jaga siksidel paragraph lai A. Kakran ta tang sepang ka khandau. Kakran sepang ki resources. Ladon kampung wan rakyat ka amendment ka siksidel. Bantap lang ya resources haka paragraf laia. Kenapa? Kasikdil kan klaim kumju kumbak klaim ka artikel lais pan puai. Nama haka artikel lais pan puai ka kan namda state. Haka state ni don bon ki nong nikmat ki bomdai ki kasi. Ki non rival. Natadaw ka jinsingaw jonga ko lom. Thepno haka amendment yo ka sikdil. Ya kabur ban polite ya ki central act la kalong parliament Meghalaya Legislative Assembly da ka pa su hak amendment juga 6 kabar hak jingi ba uranium ngan persya orkid hordang ya ka uranium banti uranium nama gani ka ta ha ya ka ka khia Balarang yang hepno hak propose amendment laia bagi marpo kendeuro ka parlimen kanuna ban apply hangi ngatai kata kala irap sibun yani tangba wat lakat taru mentangi dan klai balengi dan klai ong kumno ka Supreme Court order arjar kat kendai hak baka himanong stoi ka file persya yaki student jong ka di mahasau Keren syai ke Supreme Court ruling arja khandai. Baga jinglong trai kamdei tang ya kasalah kendo.
Kajing long try kaderu ya kimar pok kendo. Kabut ngilong kitrai ndai tang ya kaslah kendo. Ngilong kitrai ya kimar pok kendo. Berada ngimyo kajing menjur na kitrai kendo. Himna banti uranium hapo kajela kadungi. Nama ka Supreme Court ka kerensya. Baka jing long try kam long tang haka selah kendo. War kimar pok kendo. Ngasno wa daga sorkar ka om maknaru bagi marbo kendo ki di jongki la bandai hari thor ki jongpi ka sorkar India ham Meghalaya hasik sidil ki di property jongi ki private kasnong ka don benta bantuklar ki siem don benta bantuklar ka dese council ka don benta bantuklar nang ta daw kan syam jing ya ki banti uranium hande kan khampa sin ci bon si shu adagi tap shu bamdei tangka kendo ya ki resources ru kadi bandrung haga sikshidal kabalai tulong umbam undi hadu menta kat sebab hai hanong kendong ru ni jenjar ki tulong umbam undi nama ka jingtam bagadi ka kendo jonggi ru shimat haga jingsha kadi ka bentang asgo banong baga sarkar Meghalaya lengba ka Meghalaya Protection of Catchment Area Act taknais pa khandai pho Adiban pentlaing ba kini catchment area. Lada kini makna ki try jong kinu ke rishimat. Kemla ban penjot ye ki cloud betap. Kenang ba kinomla ban sna kinu ki building. Kenang ba kanom do ki tulong ki jongi. Ladon gampang wana amendment ya ka catchment area a khatnai ba khandai po jo sarkar Meghalaya. Ndai nang kata wadia ka United Khazi Jaintia Autonomous District Council Management of and Control of Forest kakana ispasan pura barkumjuro ka rules kakana ispan rupau ladon kampang wana amendment ban pen khain bagitu ki catchment area ki telong dei ban yada daka ain da bashai wala ka dei makna ka kendeu jong kiru simat kabadi hakajing dei bat kajing yadi hit jaka jong ki briu ki bom dei ki kasi hangki hakidong kaput bagasam Hakini ini begini, hoi kam Meghalaya Land Transport Regulation Act, harga ispa new buai, kalau orang ba, lapan ya tidak katang para riulum, kabagi snowsi kalau baka presidential notification, harga ispa sanpo, riulum kita nado kumbalai po so pujai. Banyada ya kini, hapan convince, ya ke sorkar Meghalaya, ya ke sorkar India, berwarna amendment, ya ke presidential notification harga ispa sanpo, ban penred ya kajing don jong kisil tribe hapo rilum kasi kenang ba iti bang si kinom yo so bania di hasil jaga kat bamon hoi na kalang jong ka district council hakajing dei bat ka kasi la termos district council regulation and administration of land act ajar huwai ngak kren sha bangim sha ya giwe pat bani di hasil ninang pentri kami ka ka ai kenang bania da ya kajing di hasil hang thi komjurum dei tang ban kata ya ka presidential notification But ya Land Regulation Act di District Council, what ya ka administration of membership rules, arjar khat sandu don kampung bandra amendment ke besar, kenang ban yada yaki beriu jongi baginum yo ban bagi beriu jongi nak jongi di kisi jaka jongi we kisai ban beriu haki di kisai jongi. Kaba trading license, haji ni trading license kumbang yakran nakapor nakaliang ka United Khazi Jaintia Hill District trading by non-tribal regulation kakani pasan pustau ngapen bahakat pala babar ka NOC ru ndei tang pasan urang ba snong hakajing sisa di bansang bagi di khot tu state committee kenang ban yada bagi namla ban isu NOC pathal kenang bangila ban restrict hakajing dei bagi jinga ai tringa senang tidak district councils hoi naga district council naga por ya persangkat pala ban restrict kendrai ngiha pani trelang bagi snong bagi hima kenang ba kanam don kenu ka jingya hajing dei bar ka benemi Kasor ka Meghalaya ka donya ka Meghalaya benemi transaction prohibition ka akan ispa papo ya kaniro na depan penkansi shu igi benya kenyang ba i beriu jung yang dia yudo kinolak ban sutam do kan junga radagi chat aga account jung ki kam don transaction kum kendia bu ka bisa don kam benta sakini ki benta kenang ba kan wanra ya ka jing kermen ya kari ka jak beriu ka jung kum juru ka haji ni ba ka yudo kum balaang ba kajing bonjong kinong di drugs bagam juro kalalong ka
jaka ke basniu masuk banong ba ladai kapor ban hapai penia ya ki ak ki rules ibadai juga district council haji ngadai bat ka United Khasi Jaintia Hills District trading by non tribal la di ban penia ya kani haji ngadai bat ka Khasi Hill Autonomous District Administration of Membership Rules aja ka sana di ban penia ya kani barkum juru haji ngadai bat ka Establishment Management and Control of Market Second Amendment Bill kakani Spanyol kendai la di banang pe bria ya kini kenang ba leng bagi aki rules ngin restrict hang ki bakatai kadi dangka commercial area kabamdon pala bansa mano manuru ba ban pe yu ikri gisneu kenang ba kinu ki bayat la ya kata kin sa pen sito haji dei barka appointment hadis council ngidoni ka kasil atau district council service rule kakani span rupo ladon kampan amen ya ka bat ban pendikna baga di bandon ka recruitment committee ke besar swa ban appoint la di ban recruit swa leng bagi advertisement di interview kiratin tias seperti wei komjuro haji di bandon ki departmental promotion committee kenang bakano kono kan long fair nak banta ki beriu bijangi hoi idon kam panang police panang penitnat ya kini ki ak ki rules borem kenang ba kanum don su kono kajing la mon danu dadu nomor hadu menta kampren sepang ke executive committee bagala ban ada appointment promotion ladi ban bu daga recruitment committee ke baklai ladi ban bu daga departmental promotion committee ke baklai kenang ba kajing thongkam baka promotion kan long kabayat de haji ni berkeba h kabor baka ikhtiar ki dorbar di perlu ngarabi ti paham nakani ngilongi ketu ka dorbar ba hangte polo kabangi penkupor ya kiseng kentai seng samla dorbar dong dorbar senong lengba kata kabangi yong ka Khasi Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Act Arjar Abdullah barhakani lakren syai ba laibor ya ka dorbar senong katkum ka section pra a jongka ni ka aka jongi laibor ya ka dorbar snong ya ka dorbar dong katkum ka section prabi jongka ni ka aka jongi laibor ya urang ba snong katkum ka section khandai a jongka ni ka aka jongi kumjuro aka jingi dei barka sengkenthai seng samla laibor haki section ba per bagila bantri kam katkum kajing la bat kajing sngu thu kajongki umdei tang kata lapan khamti susu ya kador bar kurro ya ka kamram trikam jongki katkum ka Khasi Hill Social Custom of Lineage Amendment Act Arja Pulai hangni lakran syai ba kador bar kur ne ka sengkur kala pantri kam katkum ka section khatsan jongkane ka ak kajongi urang bakur ula pantri kam katkum ka section kanyau jong kene ka aka jongi adol kadon ka jingya ka jia hapreng ka kur kadon ka kut ka banglabu yong ka tribunal katkum ka section ka kendai ba tribunal kan rai manu baksan manu bangsan kita kilong ka to kane kibai dei ba kane ka bor ka ikhtiar jong ki dorbar snong dorbar dong dorbar kur seng kenthai seng samna haji ni ba kane ka sanitation and waste management program Nagalang ka district council ka persang kat bala bawan ra ya kuwi ka act semai ka bagyong ka Khasi Hill Autonomous District Solid Waste Management Act Arjar Pho hakani ka jimut ngi gelong bagawi pa kuwi ka dong kuwi pa kuwi ka snong kin persang kat bala ban maintain ka jing khoi jing subah ka snong daga micro management ka bagyong halai jong jingla ibarit jongi nang ba ka sor silang pura kuwi kanong ka bagkoi kita kilong ka tu kan ni points ya kiba na kaliang jongang adon ban pensai hakajinga dei batkani ki kat pukini mat ya kaba kador barsnong kalabu hakani kapor kendiat hakajinga dei bat kiai ki mat kiba na kaliang jonga ku munong mikmat ladang sajid hakani ki election ngadi ban le kabaning tong gelong ban penti kena baga amendment juga siksibel dei ban rung ki amendment ki bathmai ikum katkum ka jingmut ka badon hak artikel laispan kuai kabar
ban penting kena ya ka jing terikan ke bak company khamba kham janai ha ka executive committee ha ka legislative berkumjuro ha ka jing dai barka judiciary kumjuro na ka benta banang pen khan shu ya ki district council pot ha ki hima ha ki right bat ha ki shnong kumjuro ban penting kena ya ka jing baha jong ka mei mariang da ka bai telang bagi shnong bagi dong kat kum ki ak ki rules jongka district council kumjuro nagamta banthau kilat kelenti kat ka bangiyo lat na banta ka roy ka par haki shnong haki rai haki snat haki hima ki jongi kumjuro ban penti kena bagi khandau jongi badang khaput bakasam bagi mdeisyo banang sya kam batsha tur haka asam lada kadengi banle ha supreme court lo ni ha banle se supreme court kumjuro ka jindai bak kajiwan jong ki institution ki firm ki companies ki kanhun sentrikam hapok uputusam jong desa usul kin haban penti kena shwa kan no good ki lapan aikam ya ki kunsam la ka jong ye lempum ta ndai ban ai NOC ndai ban ai tinggal license ndai ban ai consent ndai ban ai permission kada du kapor bakal bukum bakalong ka paragraph 6 la kumno haki primary school kaktin kasi kadi banong compulsory kenang ba ki parlok riulum ki basyang hari kasi kinkan daktin kasi paka hapo election office hapo election nu jaka nyimpa bani osno tin garo nyimpa bani osno tin hajong nyimpa bani osno nyugit tin dai ban kan daktin kasi ka district council ka hama penting kena ba kaktin kasi kadi bandung haki primary school level kenang ba baro basyang hari kasi unkren daktin kasi haji dai barka Meghalaya building bylaws nganga persya balai yang perisah kedau kalau ngidon ka Meghalaya Town Country Planning Act hakna ispa nyofulai ngidon ka establishment of town committee hakna ispa rupau isnai ka bylaws naka Town Country Planning Act hakna ispa nyofulai hakajing sisna lati isnai ka bylaws naka establishment of town committee hakna ispa rupau juga district council kenapa kajing I building bylaws permission kan long set katkum ka dustur ka jongi hak bakirang basnong kisim kiserdar Indon ka benta kajing dai bat kanika jing isu ya building permission katkum kajing don joki technical competence ibadah nak isnong baper kita kilong katku kani kimat ya kibanga ngakwa banbu kum ketong kajing dai bat kanika election arjal rosan kublesi boni pibaro ya yo ya kanika common platform kepala penyiar yang kador barsnong Astana cikat daya bangan yo bangan sim benta hakani kapor bat kumju lang ini baro mengini yo bangin ya ai lala ijong jingmut te habaya dai bakani ka article 371 hakan jingso ka jonga ngasgo dai ba ngidon kam bat kumju ru ladang ipet luksa kum kamizoran bagi yo ya kani ka article 371 ladang ngiru hakajuk opor ngiyo akan ni kajela kajungi akan ni kan kanlong kawairu kaba penklan kanlong ka double protection ini dengan saudai sibun ba ladang ngiyo akan ni ka article 371 te ka kaba b kalong ba ya kajikti uranium dan nakaliang kajonga akwa ban penpau ba ondala lada upai ba ibet yang abangan poi hangtai po district council nganyang persa ya kani namar kani kalong kakta yang ya kami mariang bat hakaju opor ya kakot kya jung briuru dengan yang persa ya kani bat nganum ailat hiru bahkan don kacingati yau new uranium hakabaya dei bat ka thungkam thungjam katarung akwa ban bu ba dalang apoy hinte hapo district council la daw pai ba ibet yang bangan poy hakatega 18 kaniga mokhar control constituency ba ngila ba ngin bu kanja recruitment cell kabangila bangin thungkam thungjam ye kita ki beri hok ki banyo lingba ki advertisement lingba ki social media lingba ki news bangila man advertisement bakalong kabaya bet ya denti bakanumdon kanu ka jing thungkam sop bat
kabalong kabakut kabasida ba yaki badai hok bikin yo habaya dei buat ka mat kaba kabaya dei buat kani ka jingya isu kabaya kelu jingya hayo lingba kini ke jingya leakai kalai drugs ke jing hayu drugs punta terter dikataru kadai kawai kabenta anum dala on batai andre on dala poi hante kidai ngide banya trailang bat ki barusim himam napo ka himam meliem hakajuk apor ke district council bengila manwara ya kata kajing pahara lani besi kata kaba nginpet parman ki bangila manwara ya kajing sok bat nginrat bihong ikini kijak jisnio kiba wan hakani kayau kahat kajungi bayadei buat ka ni ka trading license ngaso dei ban ong ba ngihap ban fulu ye kita ki guideline lani kita ki an ki baladon hante pokat district council na benta kani ka trading license bangimla bangin lat ngidi ban namar ka e ga bopelong ngam tip shu ya kini senam ki balale habang apet te henry inla ban penklan ladang ila poi hante bangin penklan bangila bangin penyat bangin pentrikam kita ki guideline kabapura bangin la nanti lakam hakaju ya kini ka trading license kaba kamat kabangan poi ya kabenta ka jonga kumu ondala job bangan poi sakatai ka district council kadai kaba ngakwa ban bu kajingkular kamat jupi bangala menteri be tre renti bangala menteri da kajing soret bangan pet ya kajing kya kajing son joka konstituensi tangni ni tian ni kubli sibut ngadap da kajing sungu ya kajing start jong ka shnong jong ka dorbar shnong ba ka pensuk iwat iki nong shnong khamtam ya ki khna ki badang puli hagani ka por bagi dan ke exam prepare ka yiyo kalat ban nung pendik iki lada babun ki kertong ki wan na ka por bat kan sapur kta ya ka puli puti ka ban kta ru ya ka karya ka jongki hadin habuat te ka jing start jo do shnong ada snogo ya ka jing start ka jongki ban penya ya ni common platform hagani ka por nang ta ki kertong ki ba ngiadon lang ni baro nyawngat ki balakran yang ana syakmat kidai kiba mga nga itu ha kiba mga nga isutunat ha nganya ni kong hi na ba strong ibang ila judon lang ha kawai nagi seng ha ki por ibalalet ka kasil ka knam ka parti knam nilai don lang si por apor benetre kam nang ta ngidon ya iba ban besai man iba daga buburam ma ha ki por ibalalet ila julong ni nong krishan jogi bad menta ka kenti kala poi ka puar kala i ka samoy hagaba mangaru adon kata ka jing kwa bankit ba kadon ga sim jikit kli na ka beta ka mya ka bha ka mya jogari ba jai bun reo ngami shikmat ngadon na ka jong nong rem bantre khamha na ka benta ka jing bha jing mat jong jai bun reo hi bro koi i ba pi an sim i dei i prashnang prathau ga janga ngi don lang ka jo krishnang thau ngia ngia sgotanan ngia iba ban ngia istunan iba strong ngia istunan but kumju iba reman iba sa basong sa po maupun gofring itu bang istunan iba kordo bedang sudap menta idai ke bang itu itau de kamdon kum geno ke bamangi imi kum kertang da bang ngini asyun ngini isi iwe henry baro hi ngidon la ka jong nongrem bantrei na ka benta ka bahaga miat jong emlang ka salang jogari bagi jai benrio hi bro kawai te ngaru nga teru asyafi pa ban long mudau kertong bantrei na ka benta ka bahaga miat jong ka emlang ka salang kari bagi jai benrio ka ba iet ka ba ithan jangi iwai pa iwai te hagabaning kong swa banganya skimat bala ai da ka barsnam bat ngala panjibet na i ramba asnam hatu ngala ne ban kren haga be debat kai kada pelong yang bangan mi syakmat ban mi kumu kertong ban yakon haga ni election MDC ka bamenta ka kenti
Ti idang basnong ila ai ke jingbet but pidai ban cover up baro khat ki bam pipi ko aban keren tang ka arfu minute ka ba kadar basnong kala ai ti ngan jinda sultanat hi ban pen itu eldi but ban ka ikadaw pulong nga mga mi siya bangan poish kimat bel terbada ka darbar snong te ka kerteng ki jonga kalong i Diton John Walang Diton Diton JOHN WHN Diton John Walang nasyong sa polo bishop San Marie Golfling but nga ya kani ka snong wa indo ka jongpi ha ka ba imei ipa jongaru idei na kani ka snong but kihinman jongaru kilakha hagani kan snong but hadin kata sapoil sa shati polum shap golfling but hakaba mangate ngala khala he lasan shak to kistaka te ka bapulong yang aban mi hagani ka election but bun haba ngaya shurum sheneng hibru dan kiba don la ka jong jing perkhat naga benta kum kinong mi khman dan ki bong dan kam ki bri start dan kam ki bong matrai hab dan kam ki bong badan shisha kata ka jingkit kle kum bakila kle ila ka jong ka jin bad nak ti hanga ru ngasno ba kade ka badan kam tam hoi ka jinang jin start ru kade ka badan kam la da klam jinang jin start ni la hiru ban pentrai ki kam pher ba pher te henrei ka bakong santam kade kata ka jin trai hak ka jing tray da ka jiket clear ka jing tray da ka jing snow thu bat ka jing tray da ka ba ngikwa ban pedim ya ka ri ba ka jaber rew kham tam ya ka riti ka dustur ka jongi men berem nangta ngi don kam me ka jing nang jing start ka badan kam ka jing em jongi bat mre ngi don kam ban tray da ka haf ka akwar nilai bun ba kinong mi khman bun ma kinong mi khman hoi daka bubrom yaki baro ki district council kila penmi kinong yalam ki bastat hanrei hadu menta kidi ki bastat kidi ki babet ki batbet rei hadu menta ki palla ban yada yala ka jonggari ba gajai benrio ngidang im ha ka sosat ngidang im ha ka jinjar ngidang im ha ka susi berkum ter ka ikadaw kalong ba habang ki kinang distan rei kimla pat bantrei ban penhun ban yada shisha yala ka jonggari ba gajai benrio ibai teka baar ka pelong yang ban mi khman kumu independent candidate ka ikada ka pelong yang ban mi khman kumu independent candidate nilayo i ki parti bapher nadu ba lasteng ya gas his state democratic party HSPTP nang tabat kiwai nilai ki parti kilanang mi kanami kisi ki parti rulum khamtam kilang mi nang por sa kapor but shobanan ka election shobagin lech pagba kilabo ki matrikam ki bapher mo ki lapenmi ki matrikam ki bapher banle ka tai henry habakut ka jingkular jang ki parti ka matrikam anda lakut ke samai kita ki matrikam kisa tang kuat kisla henry kimla ban penterikam shisha ban penhun na ka benta ka jindan kam hi jang ka emlang salang kari ba ka jat benriu Dena tak kadau ngasami independent candidate bantrai lai lut kat kum ka mon la jong kat kum ka mon ka ba manga ngadon bantrai na ka bentak ka bha ka miat jong kari bat ka jat reu dena tak kadau ngasajiet banlong independent candidate bantrai daka mon snow bha bantrai daka jin daka mon ka bala lut bantrai daka basha penya hanu ban long si sam mat hanu ban penya yaki kam per dena tak kadau masalah wa banlong independent candidate batre na ka betaga bahaga miat katkum ka jing don kam ka jing itana jong ka bat ka ba katkum ka banga nga ngadon kata ka jing angdot batre na ka betaga riba ka je benriau subuh mentala da ka parti ka long persya mo kim tre hak ya kata kam ka matri kam ya bat ka jongki ti manga ngala ban yeng nomor kum independent candidate ngala ban penbha na ka benta kata ban persya wala da ka dei hak yang bangan mi ban metre bat kum kata ka parti ngan long keloi ban mi ti katahi ka pelong yang bangan jet ban yeng na ka benta independent candidate ti
daga baburong yagi dorbar snong kibala ayangi kini kimat mengini keren ngari por kila penkre kumba hadu HI kilabun kimat babu kijingkeli bat ngan puli kumba kalong hatu ladan kam ne em ka article 371 menta ne bangin nang penhe ya schedule bat penklang susu ya ka nagalenga jonga ngasno ba ka article 71 kadai kata ka provision jong ka Indian Constitution ka ba ailat ya kadu state ba kan penkup buar susu ban pentrikam nak benta ka bhagam yan nak benta ka kadu ka celah tehen rai ha ka jingsno jonga ngasno ba ka district council kadang dei ka ba don kam tam na ka benta jongi kum kari ba gajat benri ba karpang hadu karata namarangi don ka dustur ka ba compare na ki waipat ngidang don kam ban penklan susu ya ka bor ka ikhtiar jang ka district council ling ba ka schedule ka bala ayangi da ka Constitution of India lada pendono ya ka district council leno wat mangaru bayang hangni ban yang na ka benta ka MDC kan lada pendono ya ka district council telena yang aru ban yang la ni ban wan hakpat jumpi kum tau na ngoi khmat na ka benta ka election na ka benta ka election jang ka district council lada pendono ya ka district council namar ka district council ngidbun kinomi ikmat ban ngitep khamha ngidon hadu arphundai jali constituency kibala ban bani I ka khia kishan ke jinjar jong pat ba babun den na takadaw kitep khamha ban thau kilat kilenti kumno bani rap na ka benta ki pat ba kileng ke jong kari khasi jantia kegi jing ajing mat berkat jangi ki ba phi kum kertong fidan halor ka jimti uranium halor ka mat jong uranium nakalia ka jongaru ngayang skam ba dalilai ngim num ailat dalilai nganum ailat lada kipat ba jong constituency ki ibet yanga ladang yang ngayo banong unang mikmat jong phi nganum ailat ban ti yu marbo kendo namar kalong ka jingma bat kham tam le kala ban kta ka kai khia bat ya ka yap ka em jong ki tu thang ki balan shik tu benda ki ba don uranium ka iga ba phi long halo ka jimpane pisa ka tulong umbam umdi ka district council ka don ka bor ka ban pet la ka benta ka ni na sultanat iki riumen berim ki bala perkhat habe de ka ni da ka ba ki penmi iki lau kentang ban num aila iki brio ba ki dai rong ban pendam iki klau ki betap te hagani ke por ni doni ke district council ke ba kadang mi kisi da ka dabha bagi dang la ban penmi kita ki klau ki betap ban pelong kita ki lau kentang na ka benta ba ki brio ki numlut ban let pendam habe de ba ki klau ki betap khapo gari jungi ki klau la long try shimat da ki brio shimat tukum ta ka don kam na ka district council ringkat bagi citra lang jang state hakabede bat kumno ban penmi kanu ka an ban la ban te lakam ya ki klau ki petap kumno baka wala da ki klau shimat ru andre ki de ling baka an kanun ki la ban le habede baka ta ban control ki breu bakumno ki numpong patha thani ki deng khnang ba katulong bam umdi ngindang la ban yo ka bukhoi ka subah habide bat ki bordar ki ngi don kam shisha ya kata ka ikhtiar kum district council bandangla ban te lakam habide ban pensa ya ni darbar da ka jingkit khri kum unang mi khman habide ba ka trading license kata ga de gamat ka ba ban kalong ka isnai hadu karata bahadu menta ki patba jong kari khasi ki ka yodo ka badai ka yau kentang jong kari khasi henrai dang bun de ki wei pat ki barjala ka bayo ban khai ka pateng tingas ngo ba ka district council kadika atiar ha ka ban la ban control ka trading lesson ban num asyu la dalong ka bala ya ki
trading license kam tam ya ki tuki kam ki jam ki balala bantre da ki khasi nang ba kan long ka jimtoi na ka banta ki breu jongi hi wei pai wei Henry ha kabangi I hadu menta ya ki trading license la issue kat ha ka balap basyam badai na takada kawan ka jingdo nong ya ki yangi kum kari baga jai banrio Henry la yo nong da ki wei ki bawan na shabar ki bala khamtip bat ki bala kham start ha dai bat ka trading license Habide bakar lever license kumjo ka don ka hok ka district council ban penduna lane ban khang khardap lane ban penduna habide bat ki lever license ka jing issue khamtam lada ki try muluk ki lala ban try ya kata don kam ban penduna lane wat ban khang no ru lada ki breu jongi ki lala ban try kum ba try ki wei pat ki breu ki buan nashabar te Henry habangi page habede ba trading license kade ka kamram jong ka district council ling ba tanat enforcement ban check trading license bat ki lever license kade ka district council Henry hadu mentangi I ba khambun ki ba check ka trading license khambun ki ba check ka lever license ki dei de ki seng bhalang tinga bat ka duna ba na ka district council ka ka daw ba habala ai ka bor ka ikhtiar balai amla ban check man ka puar na ka banta ka bha ka mian jong ka emlang ka salang ki bro ko wei habei bat ka jingthung kam po ka district council ngi I bahadu menta ki badon ha ka buar ki la banthung kat bamwan ya lagi jong Tengi don kam shisha daka policy ke betrikam lada kala don bali mla ban betrikam kambha ya kata ka policy karukam tungkam kendam tungjam po district council kenam bangi dobla ban penyat inti ya ka district council hi brokawai te lada kampat don kata ka policy te don kam ban thau ya kata ka policy kenang ba ka drukam tungjam hapo ka district council kalong ka bahak ka bukuat bat ka bayo da ki breu ki bala shisha ban train na ka banta ka kam district council khabede bat ka jingput ko bor ya kisnong ki thau ho at kita ka ka badon kam hadu ka datta ba don kam hi bandang penklan shishu ya ki bor ki ikhtiar kumbalong ha ki parliamentary election Henry ka dei ka hok jong ka dor bar snong lada ka ailat kumenta ka darbar snong kala penya de kecimpia start pelong ka man platform te ka dar ka hak de shisha ya ka darbar snong na market de bampi ki betip ya ka bha ka miat jong ka snong ka thau jong ka emlang ka salang maki ki don ka hak bat ba kitip khambha na ka benta ka bha ka miat jong ka snong ka thau te kum kertong lani kum kertong ki de ban buram ya kata ka bor ba ka ikhtiar bala pun ko bor ha ka snong ka thau bat ka an ka ba kham halor ka ladadon ka an ka ba kham pakashu ba kadai ka dorbar snong hi ka ban rai ke baro kata kadai ka bhatam na ka benta ki dorbar snong ban yo ki an ki nur ki kham ha shu ban sha daga jingke kle pilatip ya kata ka kamram bat ka ba lapan ko bor daga constitution of India ba pinlong kita ki brio ki badon bor ban jet ya kita ki nomi khmat ha naga benta ka bah kamiat jong snong jong kari bat ka state hi brok away te nakaliang ka jonga tangkat ni hi khublai shukon ha ga bide ba 371 ban biak article 371 namar ka kom betuka article 371 menang dengan so badan naik kini kandidat jadi bagi orang kapiang ka 371 ajing sisiang apa pensyai ka 371 la pensyai itu benar mengenai jong ka state subject mentang lagi yo ya ka 371 nomor ya ka 371 ka kom ka an la IT haka sarkar haka state kumno bakat penyat bakat senai giat tiang ni ka state jongi Pinakai haki MLA namar ki kenthop lang wat ya ka garohel namar ha garohel ngidon ya ki we ki jaj penriu
Teladang yuara ya kata ka antri sependuan. Temano bansinaan hang tapa. Happen scam ya kata ka antri sependuan mano bansinaan ya kata ka anta. Ini akhirnya alam bagi kita kiwe kita iberde bansinaan ya kata ka anta ngatrai ngatrai ke probiak mo. Kani ngide bani atai sani baham dai bansu ong ini yuara kita gian ne kani ka e gabi kasi. Ne kani ka state ka ba borok kawai kari nyotrep bagi dia benda tai ba. But agi jo ko poru ngai ko dai sai sin ya ki ramba khamtam ya ka shrong wang do bat ya kum jo ik ekso te pambar jong ka bat kum jo ya ki ne ki candidate bat shwa hakar foi tere shwa pa philip nya ne ka bol jo bi dapat khat dapat chong nong rim namar gani gani ka rai jo galwai jo ka jai pare jet mapi uno na kine nyongon ubat hibyang shom pinjet dapat chong nong rim namar gani gani ka dawa kamdai collection ka bagin shele tamasa namar gani ka bakta igem lang salang bat ka kapateng bendri wanwan. Kena mangin yo kajing tem kajing slum ha pateng no panwan dia pusan maha. Dia sai sei ko shibun hagar foi tere jon natasha hagadur jongawa ko shibun. Tolen ko dia nang bani shai kaiga jinsno jonga ya ka artikel is pan new way badika siksidel kumla on jiba nakmat lais pan buai ka dei ka property jong ka sarkar jilla kidon ki jingsha bagina haban thap susu haga amendment jong siksidel nang bagan dei ka property jong ka khasil autonomous district council haga paragraph lai a kadona tin land allotment lariban thap susu ya tin transfer but yaki resources kenang ba ginisnaan pura haga khandeu ga siap but ki resources haga paragraph khat ra kabarim ngamong khat ra wan ra biang ya ka paragraph khat ra kabaong ki ain jong ka state atsyu ki ain jong ka सरकार पड़े किमना बन प्रेकम हाकितु की मान बलाई हका प्रकार फ्लाई ngathai lagi warna ya kata ka spirit hakani ka propose amendment ka sixdel kanong ka bakhlain ba kung bakhlain ka article 371 jong ka state ndei kan kata hakini dei ba thungkam thungjam ngalong ba don kam ban amen ya ka service role juga khasir autonomous council bandon ka recruitment committee bar ka departmental committee nang bakan long basha haji ini bar ka jiwan jong ki company nabar pentikna shwa daki an ki basha katno la ban aikam ya ki briu jongi shwa ban ai ya ka concern ya ka jing menjur jongi kane kan yaram na kabenta kilat ai kam ai jam ni kun samla ki joni haji ni dei bar ka jing wan rung jong ki mender adi bar ben khain shu shu ya ki ain shnong ain thau ain hima ain pur nang ba ubawan hang ni uhapan pentik naswa udon em haga register shnong haga register dong la ne em ban thap yu haga register dong la ram don yaki jing kot kislat babya kani kan long na ka benta ban yarap ke jirung jong ki mender abuar kari kasi ke jongi haji ne ba kamai mariang pen thain sho sho yaki an khau betap jong ka district council jong ka state kum joro yaki be ki an khnang ban ya dai khau betap pat yaki tulong kum joro haji ne dei bat ka mai mar haji dei bat ka aktin khasi kum balong ka para fly ka kardishai bagi school primary kini bandung aja juga district council ngano mekan su syata
Hendai ka bagi penti kena kalau baro ki primary school apa urusan ng district council. Penti kena ya tin kasi. Kenang babara minom ya kan hindi su apa ori kasi. Ini kan tangkap tin kasi. Kublesi boleh bi baro. Hal apa ini begitu kan? Jangan kamu juga section. Klempem ini sibuk ki angan lebih lupa boka district council join. Ini berklan lagi ben lan balan namar ba kumbakalam ki angan lebih lupa ini kam setang ini minum ba syempang bat ki balapan ialam yang beri budget review syempang how by day baka recruitment policy naso bang ini benar personal cell kabaklan bat ini benar unjuk yaki board members ki bang no siam tesi nila benar ki review start researchers ki philosophers nila benar ki educationists bat unjuk nila benar ki civil society yaki board members hagata recruitment policy gitu kanang baga jingtung kam tungjang kan ratio kumbaga julang percaya kata backup policy ingin bagi hukum kita ingin kan dia berlebihan ingin jihad ya kita kena minta maaf bersyempang berulang kita policy kemudian jika ia baik dapat ram ngantan asal tak kita baik akan i makan cuma harga baik dari bakal kawasan syah yang berpakaian konstitusi lato had a section para 6 about powers of the district council to establish primary schools, etc. The district councils for an autonomous district may establish, construct, or manage primary schools, dispensaries, markets, tradings, etc. Kamjur, ferries, fisheries, roads, transport, waterways in the district, and many others to be approved. Narokata, habang ikran, ya kejadian yang lo bersiap, iladan bagian dan banjir sin, inang kamu narokata, ikri bersiap kumsing, bentur, penmud, ya kita kiingkong sangat, juga ribu kita kiri, kuda sibun. Ketang yawai kepor bagilai samidit ban keren harwede bat ka jinjir siginom ikmat nga kentu pi baro ke ba kiba don hangani kepor bat ke ban si ini lemba gelat pathai bor menengala gelat ban ai ka jisoho ya gelat pathai bor kiba day kita ka nong kenti ke jongki ban ra ka khubor shi wei pan ki bam la ban poi ki ba pet na ki jong ye ki sam bat kum ta tar bat phi kum ka press phi don ka kamram ka khrau tam na ka benta ka bha ka biat ki bat ban pun poi ye ka pathai khubor ye ki chinte baro shi ki long long sam lingba ki la pathai bor jong phi kam tam na ki jong bamenta ilayo i mobile bat kum ta tar te kentang yawai kwa ban ong pi ba kum kinong thutbut kum ki pat ba philayo ka bor ke ikhtiar na constitution of India ban jiat e la kinong ki khamat te haba phi mi la ki jongi yen ban let ban thap e la ki bot ki jong phi mi ban let thap la ka jing snow thu mi ban let thap da ka jish champang bat kam tam le mi ban thap na ka banta da ka jingkit khle na ka banta ka ri ba ka chen reo na ka banta ka ri ba ka lawai jong ki khon ki ti ki jong phi ka ta ka re ka kong san tam han re ong wat ju punan kam kai ya ka vot ka jong phi ka de ka kordor ha do rata ong na ka shusha thiet ong na ka shusha pan biet ong na ka kum di kum tai han re ha ba phi mi ban thap ka vot jong phi da ka jingkit khle bat ban jiet yo breu ba ma phi shania ubama phi ibet bo long ta long mi kman na ga benta jong phi iwei pa iwei but ka ikara bolong ina se sisien bangan mi kman
hakani kanti bani khuni kan election ki MDC ki ka district council ka layat pateng la pateng bun kilawan ki CM ni beper ki MDC ki beper re hadu menda ka jing duna ka jing trekam hadu menda kadang wan ka jing ut ka jing nam nagi pat ba kadang duna hadu data bat kamchim lana asisha ban yada bat ban ai na ka benta ka bhag miat jongari ba ka chat bendeu Henry dang buan ke jing onong higi weipat namar bakino ikmat hadu menta kadang duna hadu data keempat la da kungau uri pai ba hagi por mensyang ala ibu kadang dang jiduna jute kam ban pet na kumta ka bhag miat juga emlang salang kari bagi chat berdeu kasih nyom trap jongi but kawai syaban kot na kawan hatu ki MDC ki ba la mi khmat na kanika constituency ki jompi hatu kila penhun ne ami phi la da kila penhun klambab phila ban jit biang ni ki sesien hare la da pidang pi kita ki jindona ki jingter kam halor jomki te jinno yanga hakani klemat bat phin sai bat pidon ka bor ka ikhtiar bat la pi ai la denga ban job hakani ka MDC phin sai ki kam ki jonga nganum la ban kula lupa re ka kam kan kran kham jam ne ka tien bat la da phi mi bet pat ki jingter kam jonga pidon ka bor ban slat no ka bor ka ikhtiar te pidon ka bor kum phi ki pat ba jo constituency bro ko pidon ka bor ban penhap la ne ban kin tiu khat la da phi ibet yanga bat phi biang yanga phila bat la da phi mi bet pat ikir kom tri kam jonga phila ban penhap yang tang hadin sansnam te ngayang internet kanadian bangashwa ban penpena ba ka symbol jonga kadai mau bena kulesh Kaya bersyai, asal labon, milikran bahas mengasih syurul, yes. Kasih syurul, kadang sisa mentah pokongsan yang abang di belakang. Tekobala, kadang udah iba, ya siapa, jimur ke bawah, ya abang yang insert, jika tu kadang hak kasih syurul, yang dikentian kebadan hak 371 pan insert harga sexual kajimur kare baba handrai na maslo bandong ba kadega kam kadega bae banle kota nomor ba ngire bersusu ba country 71 kadega article kabala penmi da kariti sensar jongkari India jika sexual kadang tak mini constitution jongkari India. Tiba insert yang kadang kentian hak sexual kalau kabe. Namar dan syukur kena kabian mo. Hak ini ki senam bolale keladon kejengai jemur ban penkelai hak sexual. Tinggal lagi bahag ini kajen tu ban penkelai hak sexual. Ladan tangta iwi kentian ban penyap ya kini kian barok ki badan hak sexual ban ita i kentian nilo by executive order jong kepala ben ya kapa kini ki MDC jogi ki persya ya kata kentian ha kata propose amendment hamni kapau syai bagino kian ki ba ni persat pemberkan ya sexual. Kemudian by executive order, it can be wiped away at any time, any moment. Hadway ka sexual part, or ka 371 part, kadai data waiga kabala pia bentar hak constitution, but pinla bantu wipe out just by an executive order. Mereka datang yang kedua majority of parliament. That is the difference of 371 and kini laws kibadan apa kesexual. Orang yang sexual latah hak artikel kebaka sorkan jumpa dia kalau pun kanti lembaga 244 Handrai kumbang sutu
ka district council kalong hapo ya ka no benuka mata bentar kalong hapo ya ka state telada kumbang ba BNC banawan peduli ni kintian no act of parliament nga sulay ba amro no act of the state shall apply nomor hadu mata ya ka sixdul jomi ke pangibot berputrika tang ka 12A lala ban peniak ka 12A lala ban peniak dan maya keren ya kiwi ya ka act of parliament nomor dan kanu ka an ka balong halor jong kanu ka an ka balatau dan ka parliament mundan ka kanu ka an lada people have state list concurrent list ni ka union list lada people nujo hani baro lala pa ha ka bakhado ba any law ba make the state ni ka concurrent list ro kalau mo pa ba union list shall prevail kamu lada tidak tujuh ya hantar ni suatu ka e ka bor ka tris betuan angin kena suatu itai poin di pelengkap ibangan dan bermuskau angin kena jambe kecingan pun juga pasal jadi it's a good idea lada kalau possible handrai kata ke golden task akan dibuat. Thank you. Riusnem menshwa habagadan gani ka common platform mo riusnem menshwa jingsa kadi belum sansnem tambalai extend no sistem mo sunsen ladan way samla bakli jingkli nga wong play baban PI scheme tang setai spo pendro senioruna but desi hiti por kamna pay perkhat nga nakamawa ko ka singi apangami napa waindo ngali si nga kapor la si po siteng minmit habang ayan na setai poi hangti hapo 108 dan armut kilong kemi kibasa mulai kiap kali ngongkong piawan nai ngong pinyele che ki pinyele che mulai apai kali ngong li on yong MP ngitir perthim ta mo itir tengong iki ngong nga de baban indisi wadung ting bangali on iki hangtai anda kala poi heye nga perkhat ngong baleyo bangai thu khana ba ki ki ga ting plat kedum gati ke jaka ti nang tu nawan zuri hadu ti po jikim kai ga te ka jikim samthia de hadian mengilayo ya skim ala thiet ki salar lai but hadu menta kidam me anti bakin singan mania kata ka de ka banga la ai ki hadu menta kidam me kiwi wan ai ka du no am te kata te ki pa ban jum fitir nang pernah du menta odun mo pernah du jok taru te kawar pa nga syukur pa de fitang ko nga de nong song sinong ne ime jo nga la khani waindo yang ala khani waindo bat kumunong waindo alai sim menta wadak sing samla banang form ning kongru bat kumjuru wadak sports club lesing a soklo ba gitu ki bor mong yedan ki members betray nang ta sports club ngani football secretary but they to snem ka kanai spa kanai sam ka waindo sports club kala job perkara ek thom hapo pulo te namar kata kum tau no chong snong bareng waindo namar ni senrang da besong ka pet da sunuru den ri kum no chong snong da waindo akarpat wanum ino yang hakani election but kam khatu ngangtip ba KHS PDP kanumyo majority man thaw ki si ngate ba ka BPP kanumyo ngate ba ka UDP kanumyo ba ngate ba ka khnam kanumyo ten rei tangwe kenma ba ni ki party rulom barwa ngin form ni step konti hamtai ngin klanat ye kita ki jether ki jongi ngin klanat ye kita ka jiya grofti we yai we but pinsi lada ki party rulom cha ki sensaran tai pinsi ki jingkla namar ba ki party national party ngan yetu ipi ki hab up ya ko hukum najro kublesi bor kublesi ja Kapor kala day
bapinjit yaki MDC jongpi syaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ke ai ka thong ka bagidon ki ai kiman ki bakongsan ki bagibu akman kita kide ki jingkeli ki bapidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpu tarik urumpang arajar arpsa baik ya ka program markman pat ki kertong